Bagong alaw yung amin kakabsat. Welcome to the Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dagiti mulmula kakabsat. Oh, pintas. Mulmula da. Tigi kalsada po. Diyan. Kapsat kang kagayem. Di balbalay da. Natay tati park. Kaya di pagap. Yan. Gaputi kado ti kotse dito eh. Dato lang igit ti kalsada ti pagparkingan da po. No dito Pilipinas dato yung tirabing kawanan na bato-bato da dito yung. Ito nga mira. Taon niya po ti o dito yung hospital dato ayang ko dito yung hospital. Hindi nga makapagpag na may dagpay o kita yung ambulansya dito eh. Ambulansya dato kompleto kakabsat ambulansya ni ambulansya kakabsat kompleto ti equipment city para iti salon at dito eh. Ambulansya sa lupang ti ambulansya lagi ti doktor nagsasungpo da awan ti down payment sagbay nga agasan da no operada kadaglalok iso nga libre amin dito yapo basta da nakasiguro ka ada SSS mo po sabay amin nga tao naka SSS pobriman ka na ba nang dito eh siyempre ada kas diyan na hanga kasla dito Pilipinas nga sabay nga trataron da ka dagita do doktor no maopera ka kung ano talaga nga serious nga talaga nga grabe ka pag down da ka no mano nga 1,000 i-down mo ta ko hospital sabay nga garawon da kay so dito sa ana po so nagpintas iti patakaran na po ti Spain so nga kas jaya po ti kuada o dito basura ko na dan pagyanan ti botelya kaya po kada ta Pilipinas kumusta kayo ore no pobre na narigat ti biag ti abroad ngam napimpintas nga talaga nga amang nga po ti dato is abroad ngam data pagilyan tayo ta medyo nalaka lang nga basit nga remedyo ti panagbiag ito'y libre ti doktor me libre ti ubing libre awan ti kuskus baling bala batikos na o dito ini pag-aayaman tubing ti kada malam kada bigat karabsat diyan ka karabsat o palmera pintas karabsat ti kuadan eh ti parke ti balbalay da dati daan nga Campo Santo dita bandalat so nga pag na nakakabsat na malalak ti napintas nga napintas nga views nga ipakita kada kayo amin nga agbubuyay iti YouTube channel to mo tibiyang na kayo man po nga mayat nga subscribe yo iti YouTube channel to mo tibiyang Roderick Molina kastamay iti YouTube channel ni admin Princess Joy Tablak mo lang kakabsat kastamay iti YouTube channel ni Lovely Jazz Molina Sunyiga dagitoy apo iti admin ko nga da YouTube channel na kit agpakuha kayo man po pa subscribe nyo manida sa kagayam datalata ta pulis data ni naka blue ito'y mostly ito pagpapalodak no ko pagpapalodak ito na abakyo dito dito loading center dato pagpadalaan so nga kakabsat pulis data rentas de view dito hola kada kaya amin apo dahito ya po iti da kayo dito
Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kadkadlo nyo ito yung motiviyang. Tapno makita yung apo iti views. Kasa saat iti tatao. Iti ko sangot ti barda at tutugaw dati kakape. Yaya po kakabsat. Asa na nakapo iti palengke. Kasla public market palengke dito eh. Ayan ni. Di Pilipinas hanta yung koti niya dato yung baliti dati kakabsat ni. Imula-mula dati ito baliti. Dati kasla uplas. Naglinong. Nagpresko dito apon to nagadong kayo na. View. Nya signifikan na data. Kaslamatin nagngobi nga nagdinakay. Di ko na dati Pilipinas dahil ako pag yan nanti marmar na kung nachon dito Pilipinas hindi dato yan. So, yan na po. Baliti plus. So nga dati apo iti public market danak tilikod na. Mapanak ang video jay sango na. Mapanak kapsakin kaya. Magtagit yung tawan ti problema da kakapida agbabartot da pay lang. Yes ko. Yan na po. Ada kayo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ipaspasyar kayo apo kakabsat kay gagayem tapno makita yu ti nanumong nga ayan toy host iti liwliwak kanayaw dagiti OFWs ngay Ilocano. Kaya po ikot may isang video para kada kayo o nagpindasan na wow Palmera kung natay di Pilipinas datoy nato ti tattao Palmera po dati ti sango na sango na po dati ti kuan na aglako ti nya ti lako na ay ko ti kwa agiti pagyanan ti maramid nga keso dati awitin na ti balapakot estatwa ti may nga bakot nga aglalaga ko kay iti keso dito yapo ti sango ti public market dito Santa Cruz Tenerife Spain La Recoba Santa Cruz di Tenerife kunan daon datan yan, Mercado de Nuestra Señora de Africa. Pintas niya, kasla timbaan ti sango na ngam palengke. Dito imat nga mabuya yo no titi gumatangan ti napipintas nga sabsabo. Ira sabo. Pintas nga sabsabo. Pinas nila ako nakakapsat o sabo. Lako. Okay, guwapo. Ito ti paglakwan ti sabsabong kakapsat. Next, mapantay dito eh. Pwede sa karpoto. Gracias. Ayan. Agati bukol po na eh. Dati paglakwan dati. Nagpipintas nga sabong niya. Sabong. Pintas sa puti lako da. Florelia. Cactus, nagpipintas lako da. Orchids. Orchids kakabsat nga nagpipintas na eh. Agiti talagang natural nga orchids. Dagito yung nga plastic. Nagpipintas. Cactus. Kakabsat. Nagpipintas talaga lako da. Gasong data. Dati mga po rose. Lako dami na dito eh. Kaya bonita. Sabo.
Gracias. Eh, bajo, mas bajo. Ito. Kaya kakapsat dati ako paglakwan mo ti mulmula. Kakapsat. Rose nga batit. Ay guwapa. Guwapa dagiti la mula da. Kita po tila ko da. O da di ta nakadu di kwa. Di bambantay dato yung naga fern ko natay sa dato di bambantay. Dagiti baliti. Gumamela. Kakapsat nagpipintas kakapsat mo ganyan na. Para di bangir. Dati apo ti kuana public market. Paglakwan di karne, paglatuan ti aglalaok. So nga datoy amin apo. Napintas naglinis. Ada nakito yan ti kuana one day yan ti section katagaro. Kakabsan. Pintas palmera. Kaya magiti may lako-lako, mulmula. Agiti seeds nga may mula nga aglalaok. Yan dati bakong ko natin sa Pilipinas dati ko atay 5 star nagpintas datan cactus gati timula dan lako da nagpipintasan pipintas na kita na kay guwapa cactus blue orchids. Señora, ¿puede sacar? ¿Hacer bulto? Sí, puede. Sí, porque está bonita. Tan preciosa. Ah, sí. Mira, imagínate. ¿Cuánto cuesta un de A orchids? 15 euros. Ay, coincidió está... Esas son de 2 varas. dos variados. Este. Qué bueno. Mira qué cosa más bonita tengo ahí. ¿Esto qué? ¿Es verdad? Eso se llama... Ay, Toño, dime el nombre de de colores. ¿Esto de flor o qué no? No. Tipo este. No, la verde con esto de colores. La punta de colores. Sí. La Sansiberia. Sansiberia. Ah, Sansiberia. Está guapo. Otro día voy a comprar aquí para de regalo a mi mujer. Cumpleaños Elia. Pintas kakabsa nila. Wala ko ta. Orchids nga blue. Orchids nga blue. Gracias, señora. Taga. Yan, nakita ya po. Pindas, mga tayo mo ito yan, ti pagkatang-katangan. Ti makan. Borloloy. Borloloy. La buena sueño. Public market. Kapsat kay gagayam. Ito ay pagayaman tubing. Madama.
Oh, dito yun na po iti meat section, chicken, kung kanada. Kita ang gimasan ni oh. Bueno. Lakuda, karkarne, tini, manok, pabo, pangreho, o lakang ilog. Kapantay mo ti fruit section. O, papaya. Pwede sa kapoto? Gracias. Mangga, kamatis, papa, pintas, sandya, melocoton, pipino, pintas, adamotlan, ayan, aba, ta Pilipinas, kamotit, nectarina, pears, o kita po tilako-lako ta. Naibangit. Gracias. Yan na po. Saka po ito pwede. Oh, Querico. Kiwi. Naranja. Manzana. Data. Oh, mangga. Querico. Dili ako iti lako-lako daw dito nagpresko. Dapay kas tamat nya nagana natin kahoy, mangga, melon, sandia. Yan. Dati dami nagiti makan ako. Papa. Broccoli, taban. Kaya po. Awan ti makita yun dati dami nun. Rico. Naibangit. Noglako kung ata kamutikan, uno no kasta dagitoy karkarne. Nakasagana dagiti nga lakodan. O dagiti ham amin dagita palaman dagiti mati cheese dagitoy cheese queso panagtayan ti amigo oh dagita katumbol nga uong dagiti amin na klase nga uong data uong rakol uong lata kuyat ko na dito. Mira mare. Mira to eh. Ese ¿Cuánto voy? No quiero mango de hilacha. No, pero ella no. Esto es hilacha, pero para usted la. Con mango de hilacha. Ubas, yelong mansanas. Kumakayon, piña, mangga, Querico. Sili, saluyo, pipino. Lasuna, kapotog, remolacha. Querico.
Raya. Dati dami. Papa. Papa. Patatas. Patatas. Patatas nga nangisit. Patatas nga kabatit. Patatas nga kabatitan. Patatas. Aba. Aba. Okay, dati dami. Public Market di Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dito, cheese. Yes. Rumura ko. Panaman di parkenan. Yan na po. Nagtuloy-tuloy nagpasyal. Yan. O, nagpo daw na eh. O, dito yung matipagayaman tubing. Ayo, rimuara kung di yan ti palengke ti Santa Cruz, Tenerife. Dito yung matipagayaman tubing. O, dati magbalasang nagpintasan. Pagayaman tubing. Edificios. Building. Maduti, papag na po. Papag na. Turista gitu nih. Kiosko pagatangan, naglalaok.